pozdrav svima, moje ime je Anita Falamić i evo nas na još jednoj edukaciji danas na temu kako do novih kontakata i da imate beskonačnu količinu novih kontakata i ljudi koje možete pitati i ponuditi im poslovnu priliku. Ako imate izazov s tim dijelom, onda definitivno ovu edukaciju pogledajte do kraja. Recite mi, imate li izazova s tim da dođete do novih kontakata, da dođete do novih ljudi, i da imate beskonačnu količinu ljudi koje možete pitati i ponuditi im proizvode ili poslovnu priliku. Ako imate izazova s tim, napišite mi da i znajte, niste jedini, jer upravo zato radim ovu edukaciju za vas, da vas naučim apsolutno najjednostavniji način kako to možete napraviti. Idemo riješiti izazov kako doći do beskonačne količine dobrih i kvalitetnih kontakata. Prvo, da bi ovo funkcioniralo što vam pričam, jedna stvar, jedan uvjet mora biti ispunjen, a to je da ne smijete na profilu imati nigdje ni kompaniju ni proizvode. Dakle, ako to imate na svom profilu, ovo što ću podijeliti sa vama ne funkcionira. Možda bude funkcioniralo malo, ali neće funkcionirati u onoj mjeri u kojoj bi moglo funkcionirati. Dakle, imajte to na umu. Dakle, Facebook profil trebate biti vi, osobna, najbolja verzija sebe, najbolja profilna fotografija, najbolja naslovna fotografija, sjajan opis vas, dobre fotke da vas mogu vidjeti na prvu i dobre objave o vama koje vas prikazuju u apsolutno najboljem svjetlu. Znači, nema proizvoda, nema nabacivanja nekih konkretnih stvari, najbolja poslovna prilika, najbolja poslovna prilika, najbolja poslovna prilika, kupi proizvod, sjajanje, sniženje, torbice, ne znam šta, no. Dakle, Facebook profil ne koristimo za to i ako to radite, moja topla preporuka je promijenite to, prilagodite svoj Facebook profil, popravite ga, da odašli najbolju sliku o vama. Kako treba izgledati? Pogledajte moj. Eto. I vodite se time šta treba biti na profilu i šta trebate objavljivati na profilu. Nema tu neke umjetnosti, pokazujte sebe i svoj život u najboljem svjetlu. I to je to. Kada je taj dio ispunjen, sljedeća stvar koju trebate stati i razmisliti je koje hobije imate, koje ljubavi imate osim mrežnog marketinga. Dakle, sad zaboravimo na trenutak da se bavite mrežnim marketingom, ok? Sigurno imate neku strast, nešto što obožavate, je li to slikanje, crtanje, mačke, vino, hrana, rolanje, biciklizam, planinarenje, putovanje, dakle što je to što je vama strast, u čemu uživate i kada se ne bavite ovim poslom. Sigurno nešto postoji. Možda je uzgajanje cvijeća, možda je vrtlarenje, može biti apsolutno bilo što. Može biti neki sport u kojem uživate. Možda se bavite karateom, kickboksom ili nečim trećim. Nebitno je koja je to aktivnost u kojoj uživate. Što trebate napraviti? Na Facebooku postoje tisuće i tisuće grupa gdje se nalaze ljudi koji su istog načina razmišljanja. Znači, koji slično razmišljaju. Možda ste roditelj, možda ste mama koja ima frišku, friško ste rodili i u nekakvoj ste grupi gdje su druge mame, gdje se pomažete savjetima, snalazite se kako riješiti neke situacije, moj ne spava, ne znam, doji po cijelo dan ili već što god. Tema uopće nije bitna. Bitna je da vi uživate u toj temi. Znači, bitno je da vi imate nekakvu strast, ljubav prema tome nečemu što god to da je. To može biti mačka. Ajmo pretpostaviti da će biti mačka. Vjerojatno ste vidjeli da ja imam ludu mačku, Bela se zove, koja ima tendenciju mi ležati na vratu. I, ok, sreća sad spava, ali ako se probudi, postoji šansa da za vrijeme live-a mi skoči tu na vrat, da se tu namjesti, da tu leži i da tu spava dok ja vama pričam. Dakle, imam ludu mačku i obožavam ju i uživam s njom. To je moja mačka, Bela. I sad, što možete napraviti i što trebate napraviti? Taj hobi, tu ljubav koju imate, priključite se u te grupe i budite aktivni tamo. Moguće su to teme osobnog rasta i razvoja, gdje su informacije o nekim raznim radionicama, savjeti kako raditi na sebi. Znači šta god da je. Kažem, tematika grupe je nebitna, bitno je da vas interesira.
Ono što trebate napraviti, trebate postati zvijezda te grupe. I sad ćete vi reći, ali kako da postane zvijezda grupa? To je sad već ono visoko postavljeni kriterij, treba biti zvijezda grupa. Ne. Ono što trebate napraviti je trebate kontinuirano davati vrijednost toj grupi. Trebate stavljati sadržaj koji je interesantan ljudima, trebate stavljati sadržaj koji je edukativan ljudima, da ljudi u grupi, da vas primijete jednostavno. Znači, moja Bela meni kad legne za vrat, ja ću staviti sliku i staviti u, grupu s mačkama i napisati evo, omiljeno mjesto moje Bele, gdje vaše mačke spavaju najdraže. Da vidimo, stavite vi u komentare. Ljudi će vas zapamtiti, jer ja imam Belu koja meni spava na vratu, spava na ramenu. Što nije baš uobičajeno za mačku, ja cijeli život imam mačke pa nijedna mi nije tu spavala. Ali evo, ona je. Ljudi će vas zapamtiti, ljudi će vas primijetiti. Sljedeći put ću možda staviti u grupu informaciju da sam pronašla super kvalitetnu mačju hranu koja je povoljna i cijenom, a bolji je sastav, ima više proteina ili već nešto. Ili sam našla sjajan pijesak za mačke, ili sam podijelila neku edukaciju kako istrenirati mačku da ide na WC unutra, ili nešto. Znači, ono što će biti interesantno ljudima koji su u toj grupi. Vrijednost, edukacija. Na koju god daje temu, nebitno je. Sad ćete reći, ali dobro, ali kako je nebitno? Nebitno je, zato što su vama potencijalni svi ljudi na ovome svijetu. Vi ne možete znati kome je motivacija da se bavi ovim poslom, ko nije motiviran da se bavi ovim poslom. Generalno, svi su potencijalni. Sad, ono što predlažem, nemojte ići u grupu koja se zove, za Hahla i frajera ili, nemam za kruh, ili u grupu koja se zove, svakodnevne budalaštine, gdje dolaze ljudi koji su neozbiljni i džabalebare na Facebooku. Znači, u takve grupe nemojte ići, jer tamo dolaze profili ljudi koji nemaju ništa pametnije za raditi, pa se tamo dosađuju na Facebooku. Ne, znači hoćete ljude koji su strastveni oko neke teme koje su strastveni vi. Možda obožavate recepte, obožavate kuhati, pa stavljate recepte u tu grupu u kojoj ste, ili slikate, pa onda podijelite svoje iskustvo, koje su vam boje bolje od drugih, snimite sebe kako crtate, slikate ili već što god podijelite u grupi, naučite ljude u grupi par nekih poteza koji možda drugi imaju izazov sa njima ili ne znam kako, sad bez veze govorim, ali ne znam kako, ne znam kako se to kaže, mrz zgradu kad crtate slikate na slici, pa sad je, u prostoru, pa sad kako odrediti dimenzije što je bliže dalje, ove, one. Znači, podijelite znanje sa ljudima u grupi i oni će vas primijetiti, oni će vas vidjeti. I kada vas oni primijete, i kada vas vide, i kada se oni oduševe sa sadržajem koji dijelite, to je to. Misija je odrađena. Znači, vi trebate napraviti samo jednu stvar, biti ono tko jeste. I to tko jeste, to znanje koje imate, taj gušt koji imate, strast koju imate, podijelite s drugima, poboljšajte druge živote s tim u čemu vi uživate. I što onda? Ok, sad vi ste stavili nekakvu objavu na Facebook, u neku grupu, svi su se oduševili, pokupili ste, 100 lajkova, 20 komentara, šta sad? Prvo i osnovno je da, recimo, zahvalite na svakom komentaru. Napišite, komentirajte, odgovarajte u samim komentarima ljudima na komentare. Da ljudi vide da ste tu, da ste prisutni, da neće biti odignorirani njihovi komentari, nego da će dobiti odgovor. To što postiže da i drugi iz grupe odgovore i oni da stave komentare. Znači, postižete jaču interakciju. I onda što trebate napraviti? Dakle, ok, nećete to baš prvi put napraviti, ali recimo nakon nekog vremena, 2, 3, 4, 5 objava, vidite neki ljudi da vas kontinuirano prate, već ako kliknete i pogledate tko je lajkao objavu i naravno ako gledate tko je komentirao, vidjet ćete neka imena da se ponavljaju, tu su ti ljudi, oni vas svaki put prate, ili će vam napisati u komentaru, super su mi tvoje objave, kad god staviš, uljepšaš mi dan, ova tvoja mačka je ludilo, na primjer. Što u toj situaciji? Javite se toj osobi, pošaljite im poruku. Hej, Katarina, drago mi je da te oduševljava moja mačka, da, i mene se valja, to mi promijenila život, otkad je imam. I super mi vidjeti da si ti ljubiteljica mačaka, koliko je tvoja maca stara?
Ili ako sam vidjela da ima 3 mačke, koliko su tvoje 3 mace stare, koliko dugo ih imaš? I pokrenete komunikaciju. Prvo osnovno, već u startu imate dodirnu temu, ljudi žele komunicirati sa vama i tu krenete s njima u komunikaciju. Krenete u komunikaciju, ono kao na temu mačke, možete razmijeniti nešto, par rečenica na temu mačke i što onda možete napraviti? Onda pitajte osobu, vidim iz tvog profila da si svestrana, ali ne mogu položiti, čim se ti inače baviš? Ko se brine za mačke dok ti radiš? I sad možete gdje rade. Ne znam, ja ti radim, ne znam, u nekom računovodstvu. Pa svaka ti čast. I sad tu nađete nešto što, imam i ja firmu u kojem je računovodstvo, to je stvarno važno imati. To je najvažnija stvar u svakoj firmi, svaka ti čast. Koliko dugo se već baviš tim poslom? Ne znam, 10 godina. Čovječe, to je fakat dug period, mora da obožavaš to što voliš. A nije da volim, ali mora se od nečega živjeti, ali više bi volila da se bavim nečim drugim. Pa jesi li kada razmišljala se baviš nečim drugim? Pa jesam, ali ne znam što bi. Voila, evo ga. I doveli ste osobu do toga da ih pitate jesu li otvoreni za to što vi imate. I kroz tu komunikaciju, kroz par razmijenjenih poruka, vi ste ih doveli do toga da ih pitate jesu li otvoreni. Ljudi su bili otvoreni za komunikaciju s vama. Zašto? Zato što vas poznaju, respektiraju vas, super sadržaj stavljate, dragi ste im. Znači da bi neko uopće se upustio u komunikaciju s vama, morate im biti, moraju vas poznavati, pod navodnicima poznavati, znači da niste sad tu pali s Marsa i javili se njima ko si ti, zašto mi se javljaš. Znači poznavati da ste im simpatični i da vas da vam vjeruju. U smislu, znači, kada oni vide kroz neki period sadržaj koji vi stavljate u grupu, on će biti, da, super Anita, ona uvijek stavi super korisne informacije. Ne? I na taj način ste postigli da će osobe htjeti ući u komunikaciju sa vama ili recimo ako vidite da su komentiraju, pošaljete im zahtjev za prijateljstvo i to je opcija i da onda nastavite u komunikaciju. Ali hoću reći, nije ni nužno da vi odmah osobi pošaljete zahtjev za prijateljstvo samo da biste mogli nastaviti komunikaciju s njima. Ja obično šaljem osobama zahtjev za prijateljstvo ako stvarno želim da me prate i da komuniciramo i da izgrađujemo odnos. Ono što ne predlažem da radite je sljedeće. I to vidim ljude da se jako žale na Facebooku, na ljude koji se bavim mrežnim marketingom, ja vas molim to nemojte raditi. I jučer baš sam vidjela i to me baš potaklo da napravimo ovu temu danas. Znači, žena je dobila zahtjev za prijateljstvo, prihvatila ga je i u roku od 5 sekundi joj je stiglo hvala za prihvaćenju zahtjeva ako vas mogu nešto pitati. Ne? Žena je dobila slon živaca s pravom jer ljudi šalju zahtjev za prijateljstvo i istek sekunde onda žele se raspitivati o njihovim zdravim navikama ili već što god, šta da bi prodali, da bi im uvalili nešto. Ne? I sad su ljudi na Facebooku s pravom ogorčeni jer zahtjevi za prijateljstvo im stižu s razlogom budalaština, a ne sa razlogom da bi zaista neka osoba htjela biti u kontaktu i graditi odnos i poznavati se i tako dalje. Dakle, ako želite na taj način filtrirati ljude, evo vam prilike, ne morate ni zahtjev za prijateljstvo poslati osobi, vi možete osobu pitati samo iz ovoga, znači što imate izgrađen odnos sa njima, a znate što ću vam reći, ako budete dobar sadržaj stavljali u grupu, dogodit će vam se da će vam osobe slati zahtjev za prijateljstvo same. Znači, jer ste im simpatični, jer vide da, ne znam, imate mačku isto na profilu, jer vide da ste normalni, dragi i dolazit će vam zahtjevi za prijateljstvo od ljudi samo zato što stavljate dobar sadržaj u grupu. Sami će vam dolaziti. Tako da, i dok ne dođete do te faze da vam oni šalju zahtjeve za prijateljstvo, na ovaj način, kako sam vam rekla, krenite u komunikaciju s njima, razmijenite par rečenica, pitajte ih jesu otvoreni i onda ako je potrebno, pošaljete zahtjev za prijateljstvo da biste im mogli omogućiti pristup informacijama, ne znam ako se informacije nalaze u nekoj grupi ili tako nešto. I na taj način vi sebi stalno omogućavate da vam dolaze nove osobe, jer upravo davanjem vrijednosti privlačite one koji rezoniraju s tim ko ste vi i stalno vam dolaze novi. Ali ne možete očekivati dobiti nešto za ništa. Dakle, morate dati. Morate uvijek dati. Bilo da se hoćete baviti ovim poslom, bilo kojim poduzetništvom, morate dati.
morate investirati, morate dati vrijednost kupcu, mora osoba vidjeti ko ste vi, što ste, morate dati, dajte vrijednost. Novac koji zarađujete u ovom trenutku je direktno proporcionalan tome koliku vrijednost stavljate na tržište, koliko života ste poboljšali ljudima. Točka, kraj. Ako nikome niste poboljšali život danas, ni na koji način, toliko i zarađujete. Dakle, poboljšavajte tuđe živote, dajte se od sebe, ljudi će vam sami doći. Ljudi će tražiti informacije, svidjet će mi se i tražit će vas prijateljstvo jer rezonira to što radite sa njima. Jel vam ima ovo smisla što sam vam ispričala? Napišite mi u komentarima, dajte mi jedan broj 5 ako rezonira ovo s vama i ako ste doživjeli neki klik ili ako vam je ovo bilo korisno. Kaže Monika, ali do sad već imam svega na profilu, kako to sad da popravim? Da li će mi pomoći da više ne stavljam? Definitivno ne stavljati više i ići unazad i pobrisati, pa da barem, ne znam, evo ovako, znači ako osoba dođe na vaš profil i u roku od 3 minute može pronaći čime se bavite, ne valja. Znači potrudite se da u roku od 3 minute se ne može vidjeti što radite. Ako će oni se baš kopati i ići u prošlost 10 godina, ok, neka, ali na prvu kada dođu na vaš profil, u roku od 3 minute ne smiju moći vidjeti s čim se bavite. Tako da izdvojite jedan dan, počistite profil. Ja znam puno cura koje su to napravile, koje su provele tjedan dana čišćeći profil, ali im se isplatilo. Znači ne možemo raditi na Facebooku, ne možemo raditi na društvenim mrežama tako da spopadamo ljude, da dosađujemo ljudima, da ih maltretiramo sa tim sadržajem koji stavljam na profilu. Ne zamjerite, ali to je maltretiranje. Radim i ja sa sjajnom i najboljom kompanijom na svijetu. Pa di mi piše na Facebook profilu? Nigdje. Radim s najboljim proizvodima na svijetu. Di mi piše na profilu? Nigdje. Nije to slučajnost. Nije to da sam ja ljena staviti te proizvode, nego to ne funkcionira ako ćete raditi na društvenim mrežama. Da, funkcionira do neke određene granice. Ali vi niste ni svjesni da plaćate još veću cijenu za to. Znači vi ćete prodati tu i tamo neki proizvod. Ali niste ni svjesni da biste imali 10 puta, 100 puta više kontakata i veći biznis, da u stvari toga nema. Pa onda s tih par koje mi prodamo živimo u uvjerenju da je to maksimalno doseg našeg posla. Nije. Nije. Tako da izazivam vas, evo vam izazov, napravite to, dajte vrijednost ljudima i vidite što će se dogoditi sa vašim poslovanjem. Tako da, definitivno neka vam ljudi budu fokus, davanje vrijednosti. Koliko vrijednost dajete, toliko imate. Ako dajemo malo od sebe, a stavljanje slike proizvoda na profil je malo od sebe, onda jednostavno, šta je tu je? Dakle, nadam se da vam je ova edukacija koristila. Kao što rekao, dajte mi jednu peticu u komentarima ako je. Ako vam je ovo bilo korisno i znate ljude koji se bakću s ovim dijelom, imaju izazov, slobodno označite ljude u komentarima, podijelite, kliknite na share i omogućite da i druge osobe oko vas nauče ovaj zaista jednostavan način, ali koji zaista sjajno funkcionira. Zašto sam vam spomenula da morate popraviti svoje profile? Pa ako vam je profil cijeli u proizvodima i vi se javite nekim i skrenete u komunikaciju, što prva stvar što ću pomisliti, joj, neću mi odgovoriti, on gled, hoće mi nešto prodavati, nešto će me uvaljivati. I vi ste se tu pokopali, prije što ste krenuli. Znači, kada imate proizvode na profilu i kada vam je prepun proizvoda profil i kompanije i svega ostalog, jako je teško ostvarivati kontakt sa nepoznatim osobama na Facebooku. Generalno na društvenim mrežama. Zašto? Pa zato što ne žele da niko ništa uvaljuje. Znači, prvo biti čovjek, budite vi, budite normalni, budite ono ko vi jeste, razgovarajte s ljudima, pitajte ih gdje su, šta su, čime se bave, saznajte imaju li razloga da li htjeli nešto drugačije u životu i ako imaju, onda im riješite problem, odnosno ponudite im rješenje. Pa ako hoće, ako neće. To je cijela nauka. Tako da, sjajan ostatak dana vam želim. Što da vam kažem, osim primijenite ovo što sam vam ispričala, jer moj cilj je upravo vaš uspjeh. Fenomenalan dan želim i kažem, klik share ako vam se sviđa i označite si da vam dolaze notifikacije za moje live-ove, da ne biste propuštali moje edukacije uživo. Pušta svima. Ćao!